So sanibona ithando sami. Itopic lesinayo manje abesifazane. Uyitshela kanjani indoda mayengakudli kahle? Umuntu wakho mawubona ukuthi yazini lo uyangilimaza mfethu. Lo nangizongiqashula umsu. No. Uya understand ubona ukuthi hayibo sometimes uthola ukuthi umuntu wakho mfethu useqala nje ukubhora noma mhlawumbe especially manisaqala even if ubukade naqala but you haven't find a way you didn't know ukuthi uyi-address kanjani. Mina ngifuna ukukutshela ukuthi indoda uyitshela kanjani ukuthi mfethu angineli. Mfethu kuney'ndawo engingathanda ungithinte kuzona. Mfethu angikhululekile kahle ngenxa yento yethu esiyenzayo ngoba awenzi kahle. Lento yenu yokuhamba nigijime niyele kuma-podcast nakuma-TV seniyosho ngoba nakho indoda isikuchithelile usuthi hayi wena kwasha kwacima wavutha amalangabi ubungakwenzi ukuthi kade uhleli nayo 3 years sikubuka kade umposta my pillow of strength my phakade umbiza ngayo yonke iphakade lami kwasha kwacima wavutha amalangabi how 2 minutes after sesikubona ku-TV sesikubona lana ku-Facebook kuma-TV 8 TV yami le nawe le TV yakho so sesikubona lana usunqamnqeshe hayi mina bengangidli kahle bengangichamisi kahle wena kade uhleli nje kodwa ungama-address ngani nalelake uyazi vele manje nizohlukana akuyisevele idrama u-enjoy nje la uhleli khona kunokuthi uzohamba uyodla abafana abancane ngaphandle uhamba ulanda zonke izifo amagciwane amabhadi abantu hlala nje ngento yakho kwakho nawe-ke njalo umuntu wesilisa uhlale nawe kwakho kodwa le video yamantombazane uza-ke girlfriend le nto asizokuyifakele i-negative energy awuzukufika ngomdlandla wokuthi wena kimi uyi-breadwinner indoda ayinandaba nalokho ukuthi wena uneziqu wena indoda ayinandaba nalokho ukuthi wena une-degree you will humble yourself. Okay sithanda sami so-ke ungalokhu ungitshela ubullshit-ke lapha ezansi ukuthi but yena wayeshadile wahlukana. Mina ngizange ngize ngihlukane emshadweni wami mina nganginenkinga mawukuthi indoda yayingezwa mfethu yayingezwa kodwa izinto ey'njengalezi ziyadiscusswa ziyaxoxa ungalokhu ubeka mina. Okunye ngifuna ukungitshela ukuthi mawukuthi wena uzolokhu ukhuluma ngami ukuthi mina ngafeyila lapha ngaphasi I learned ngafunda uyangizwa ukuthi ngithini the more sikhula the more sifunda sishade solokuthi sesidivosile siyafunda ukuthi okay I should have handled some of the things like this okunye ngihandle kanje so mase sithi sesihleli phansi sithi siyakubonisa ufuna ukuboniseka phuma kithi bakwethu phuma kithi ungakhohlwa ukuyilike le video ukhohlwa futhi mawukuthi ubuka ku-YouTube uyasubscribe mawukuthi ku-TikTok uyafollow mawukuthi ku-Facebook uyafollow ulike ne-video ushare nabanye because siya-educate-ana la ithanda zami sengikhohlwa ukubeka ukuthi lo fanele ahlale la nalona fanele ahlale la khane ngizobakhumbula lalela-ke isithando sami sithi ukutshengisa kancane ikhamera yena phela I'm all about nebhizinisi. Lalela-ke isithando sami indoda manibuka i-television ngibukela nje i-TV mntu kuhle nje kumnandi ubeka iy'nyawo zakho phezu kwakhe uyambuka nentshebe yakhe mayenganayo intshebe unalamaqhuqhuva lawa amiliswa yintshebe ukuthi ushefile noma nje uyifanela nenkomozi yengane akho lutho nje ebusweni. Hayi sithanda sami uhlala phansi nje nibukela i-TV indoda bese lokhu uyayibrasha-ke intshebe uyayiphulula-ke intshebe mayenganayo-ke intshebe usuzolokhu uphulula-ke isilevu-ke lesi noma ulokhu ubrasha lamaqhuqhuva akhe akunankinga nje idala noma umuthi la kulowo polish asebewufaka manje abafana sobafica phela la sekuthe sekumnyama-ke noma melala noma ebambelele kanje sekuya ngoba mina sazala nabanye sikhula nabanye sofa nabanye guys Diana sinankinga seniphenduleke phela ngathi namakhehla manje senivele nifake uDaya ningidleke ningidleke ningifele lalela kubhiza umpholisha lo polish wakhe kawufaka ekhanda angabe uDaya lo abawufaka ekhanda umpholishe kodwa ungawususi ngoba noxabani iyakhokhelwa le yanto uhleli-ke nebabazi lakho-ke mfethu uyalipholisha nje kahle bese uthi umbuke yabo lonto leyo umbuka kahle umbuka ngothando uyampholisha isithando sami ngazabe ngikuthanda ngendlela engithanda ngayo bangabe sisembedeni bangabe mawuthanda kuthinta amabele usungithinta ibele dali yo vele ukuthi angihlanyi indlela olibamba ngayo mese uyehla uyezansi uthi yazi uma ungithinta lapha kubhontshisi ngithanda mengabe ungithinta soft isithanda sami kancane yabo lento leyo hayi mangabe ungithi kanjena samsama ngifile kahle yoza babe but ngiyathanda mawenza kancane yabo ukuthi kancane nje vele ngifile kamnandi mase usheshisa iyalahleka lento yabo you saying it in a calm way
in a very inviting conversation. Like nakho sengikhuluma isingisi bakwethu nizongidla ningifele phela ngoba ngithele video yesiZulu. Umtshela nje kahle umuntu wakho ukuthi hayi angahlekisi lento. In a calm way, in a positive way. Usuyamtshela ukuthi ay yazi mina babe angazi noma ngibiza ngomayifohlozo noma ngomy darling noma ngomayizuzu wakho noma ngomehlo wakho. Usuyamtshela ukuthi kodwa yazi Madevu wami phela maye ukuthi ngibiza ngoMadevu. WeMadevu kodwa bhova wami anginazi ngibiza kanjani kodwa Madevu wami bakithi yabona sana sami ebeleni angizwa lutho baby angizwa twa engase ungavela uhlala la emqaleni. So lokho mamatheka-ke naye ukuthi babe bavuwenza kamnandi yabona emqaleni ngivele ukuthi angibize yonke into ongazi vele ukuthi angikunike i-bank lami vele ukuthi babe angihambe ngiyoshintsha i-account emsebenzini ngivele ngifake i-account number yakho uvele nomholo babe uze kuwena masuhlela la ebeleni babe angizwa lutho engase ungavele ulizibe babe ibele uvele ushone kuyikuku babe ufike uyikukuzise uyabona into leyo umtshele noma mayikhotha uthi babe yazi phela babe mawuyikhotha ngabe ngathi nje mawuyikhotha babe imbobo mina nginandawo mawuyikhotha embotsheni engathi ungahlala nje lapha phezulu babe ulokhu nje babe yo babe yabo mawuhleli lapho babe yo babe vele ukuthi angihlali into eshiwo ngendlela e-right e-polite e-positive yenza nomuntu ayizwe hayi lento yokusho uma senixabana uthi ngakho ubuye ebusuku kufanele phela uvele ufike kumina usukhathele uthi cishe ungiqashule la ngivuvukale ngoba kwakuthi wenza naye engabe nayo appetite yokuphinda enze because you saying the negative part you're not saying usho lezi zinto negative awuzisho lezi zinto positive so yisho sa positive lento khona izokwazi ukuthi ukuhlekeza kabuhlungu mayengezwa angazi insizwa zami bengicela-ke nawe ukuthi ungalaleleli ukuphendula noku-arguisha umuntu wakho uyakutshela mfethu ukuthi ufuna umthinte kuphi umthinte kanjani uyabona into leyo nawe mfethu awukube nje uhambe ukulalela akunandaba ukuthi wena wahamba wayofundela i-TI wena upresident wakuphi wena uphethe ngakini uyinkosi yenduna mase sifike lapha senebawu-2 nidinga futhi ukujabulisana niyeke futhi nalento yenu yokufike nidiscusse yonke into kwi-relationship bese ningasafuna ukudiscussa ucansi libalulekile i-relationship enganalo ucansi abantu bakhona abekho happy ngoba omunye udliwa ngaphandle omunye uyathenga ngaphandle kuba nje yileyo nto kubuye kungakhulunyisani ucansi lanenza ukuthi nihefuzele nibekane la esifubeni nibuye nixoxe ezinye izinto beningakwazi ukubona nifike nixabane bese nivele niyaqabulana seniyabo seniyahlephulana emva kwalokho senikhamba seniyasho baby ngiyaxolisa phela ukuthi nike nibone because kunenza ukuthi nibe together lunibringe ndawonye so-ke awuyeke lento lokuthi hayi ngihlala ekhuluma ngokanti ngashaya icuma futhi emalangabi ngisho kuthiwa niyahlukana akumele kodwa nihlukanele ukuthi embhedeni beningasenzani bekunenkinga layila-ke bosisi idayisa leli ti libizwa ngokuthi i-activate libizwa nge-quantity leli ti ama-Tipex awu-4 uthatha nje inkomisho kangaka ibe nkulu ngoba li-strong ulifake phakathi ungawufaka ushukela ubilisa amanzi ufake phakathi likuvusela imizwa ebese likwenza ukuthi ngaphansi sithanda sami ushise ulubricate-ke bangalokho bekubhexa amathi uyabona lento leyo exactly-ke dali bese likwenza ukuthi ube tight hhayi uzozwa nawe ukuthi khona into oyenzile phuze ekuseni uzomthola umuntu wakho ntambama uzozizwa nawe ukuthi hayibo uyabona lento leyo ebese siba nana u-130 uphuze i-Tipex elilodwa kanye ngesonto la mase kuthi-ke lo i-activator bakwethu sithi umsu activator uyabona i-activator-ke dali inwanana kamnandi uyithi 30 minutes before niqala umdlalo nobaba wakwakho uyigcobelana kubhontshisi bese futhi ucobana la embotsheni lalela izokwenza ukuthi fuqu uzobuthi kodwa ubaba ukuphi nendawo baba ungakuphi baba ngoba ngiyakudinga ubaba athi masefikile athi mengabe kufaka isithelo ekithi vunga isithelo usukodwa baba lama-vegetable phela ngithi kuhambisana namazambane ufise ngathi angafaka konke namazambane ngoba kwasithelo lesi masihamba sodwa awusawuza kahle cucumber uthi baba vele ufake namazambane baba afake isithelo baba uzoze ubone ngathi ubaba wenza kancane ufuna ukumginqa ubaba ngoba kuthi fuqu ubaba umfuna la inamba yami-ke 081 729 3262 081 729 3262 mawungaphandle kwe-South Africa noma use-South Africa ufuna uku-order kwi-website yami it's www.cookingwithnonsi.com www.cookingwithnonsi.com lalela-ke you got me I got you ungakhohlwa ukusubscribe ungakhohlwa ukulike ungakhohlwa ukushare ungakhohlwa ukufollowa because kusazonyika sazokuqondisa okuningi ngiyanithanda-ke niyezi ngiyansekelelo nxumalo lo